Tembak. Iya, tembak. Mati lah. Mama, udah beauty betul. Udah betul. Udah betul. Apa? I love you. I love you. I love Iya. you. I love you. Itu nak kejar mereka dia apa? Itu aja. Emang roh yang berisau? Dong. Dong kamu. Jadi eso. Enggak. Bah. Makin paham. Bah, jual dia kena dana. Masa nak yang ributan. Kesempatan. Bah, HP ni si Norway. Tapi lagi don. Ji, saya bagi dua. Mau sana bagi dua di bola dua mau. Saya ada masa pengul be. Pernah be telak kena dana. Aluk sih ke. Kalau sih kan daripada seberbeda. Atau masuk video dong. Aku jauh guru laku dia. Cuma nanti. Pasok HP. Kadang lah. Marah humitan bukan ada. Bahasa sanitik. Oke, sada. Sada. Hei. Di sini, sada. Marua miso. Markem guru. Ada orang. Laku guru. Saudara yang anamu nak. Lo doer kamu. Jangan tiap mi. Hempo guru. Kakak spigo. Kalau sonong guru. Oh? Kasih guru. Ji, hempo dora sama-samamu. Mersi ajar kamu. Sonari ada waktu bulan 12. Abilamu kali turkimu. Abilamu. Aka si bajojoromu, aka puisimu. Atu baka si bajojoromu so di abilamu. Hempon ni sih. Hempon nami guru lapung. Jadi apa yang mana hempon? Hempon ni sih. Hempon ni mau guru lapung. Di bawah makmu di botoi. Rang guru lapung. Luar biasa. Besok. Dang handphone tuh lapo kamu udah anak kamu cuma orang hatu tidak ada sudah yo nasi tipiat dulu tidak ada kon mula kamu mula di suku nama menongan di guru lapung empaku jalo nemo mula mangapil aka si pajojoron aka buisi aka vokal grup gurak si apinon mula lah tok dulu merek tidak sonar ribut asyik dia mau beli berak kain asyik roh asal konon dana roh tu lapo syukur sun mama syukur itu Itu dana lapo ni mau guru lapung. ayah be na lugu tu aku nak kerja jeb abe terroh mangalapi dang ni tu lapo ye na terroh mangalapi syukur bi ba dia ambil duit itu Oke guru. jadi do ai sejawi bangga pusing ya labi musik baru ada dedak tuyu laka sungai pusing baru tu lapo ini je gitar mejo nasong gitar nasong gitar dong guru. nasong gitar sabarin tidak ije aku pinakanin na pusing ba Tarik kamu mah. ay dipangiro ayo masih kita baru pujo bapak ina masih gawe mau tu lah Bela gute guru lapung. lagu dah lungu lagu kon ay Lagu na lumun. Cok masuk sampai giso. mate mani kodo amang biang tai inorhoni na urang utongi mamolusa amang sian harangani bunga huida rahis dirurai Balu ni permati ni giangi. bah Nari guru jadi lagu syukur lapung. enak ku bawa tamare dina dari ribu Udah lumun ada kare so. ai kalau terlungu-lungu tu sebenarnya anggur aku Nah, tahi. ai kuja biasanya jarang kau tu labungnya berkok na lagi sepiro na perubet Tuh ni barang baru berarti erang si nyahai. ayah belas dor aku asa belum makasah itu Nari guru masuk dia. out surah songgok tua wadu urmoban otokan jobang nai
tua. Jadi ada dari buri. Gitu. Jadi ada berapa? Nah, orang ada dua belas ni. Dah, di depan ni mu anggowo to. Anggowo to macam tahu lagu, agak bibitin jual. Macam tahu lagu barang di luar. Oh iya? Barang di luar lapung. Tapi dia udah wae dong imam pokoknya mak mau logo macam tahu lagu bibitin jual. Sunda telani si bagu ai na hurang bidang parlange lange ang boja bortu Udah nak kedi na sulit deh. ngauro tuho molo maloro au molo uboto ro cita legu aga betinjua jahit dia no kurani na tina uboto. Nah, rusung na Edrina Milo na sama zaman na ini. Down. Ai kan iru murukku tu na poso noai. Bawa na puso na ngaro guru lapu. Bege. Oh, begi pe. Pernah nanya itu apa satu kita. Nano pe mesti jaro na. Oh, la guru lapu. Au lo moro raku. So ka jama sonari. Adong betong legu jama sonari. Alai nada nei baga do tahu cocok do yang turaku. Alahai mak na cocok turaku. Hata nih. Bahuru hata nih. Atas sonari di sonari macam sonari. So dia. Angka pedang duk sonari. Oh, no. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Ai dia lu bawa untuk ede na hamil 3 bulan. Ayo, demi hubo itu bah. Mak baru nenek be. Aku gadis tapi bukan perawan. Erang na sampur ni bi. Bobon ni jana. Atuh na mujugur lapu demi hubo itu bah. Mak, abi daburu na dene awu lo bikir. Ale sanga di ban hata nai atur ning mudo utara bigi. Arong do be lu biara. So dia guru. Lagu nai. So dia guru. Dene begini. Terong di cebe. Bahuru tong terang di cebe ni mu. Aso mo tu tujuan itu. Martini. Pakana agau. Asa dok betu na poso sonari. Mulu boy macit tahun lagu. Nyankan nomor nuansa di kehidupan. Contohnya soal lagu ni Soviet. So dia betul. Laboro lagu ni Soviet. Ada juga lagu. Soal masa ni daki ngobe na tahu sedia ngoni na meletus gunung berapi. Nerokon nai butuh ni. Arta ede nai. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia ikan perjalanan dari itu na meletus do gunung berapi. Dabodi baru songon ede ni sir au huraku boto raka gor-gor nati son. Main. Alana bawa do hor deba. Hobi do ni ana manoto TV. Alai dakku ngoti gobi. Alai gurang do songon ede na tabu na tu masyarakat na bu si contoh songon nani nene medde mi alak bataki. Arte ede mi alak bataki. Nene Somar lapatan dengan mauli. Todoi, edang marlapatan ni sude Molong mati. Tiki mangolu do na tu ni bei asa. Bani lema contohna dang na boleh materi. Ali contohna binan malas rohana betiki mangolu mana atur juga jusu satakar jo buru muruni na tu orang tur jo dia jo panggang ina tur gurung do mate ibana Iya jagal ibot to hormo so mana memang alangi musik belga musik so mana mga mateng gimana ngapa nalaki be ay nasongon ni do aw na bero lawaw marpesta sidikalang ba boy madohon na tong iro tong gurang do na binoto alay lebi gurang do naso binoto Ngawalo do natusa non, tapi kurang nari be naso natusa. Marada mahami na bero tu sidikal. Bejeri arong ma matoko kada na poso. Biasa niyan molo tu barada terrombongan non. Sei abang na do mang na parbapo don non marana na pasti digijang di mana mamolo umur na. Jela nga malora jata. Juro mana itu ni na abuti me yang gi. Sonari besium majo matoko kata bersejeri majo asabistar ho dinna tu na posoon. Bejidi HP olo dengan na posoon dia jeri
idokon boy dia bani ali huti ajar-ajar ya udah asa waktu si ayah orang di itu pada tenonin na ay kam molo sekilas sida mabige ulus sabut dohot ulus pasamot saru to jadi pada kata matong lapas satu ulus pasamot makan pasamot lapas satu ulus pasamot betul tapi mana poso nih pasamot tulus sabut kira saruba matong jadi jong memang to nemana mabutin ima tutuna baru itu si beto ni ibo tahu nama tong lagi kali ini sobet tong bang na ini mengajar-ajar mana jadi sope hame na baru ala na turut bersuka cita do hita ima di pesta ni laiku anakmu na do ibo toko jadi son rodo hame pas hatun ulus saput tuh salamat do kakek ulus sabut kan tuna moding ulus pasamot ima ulus ni si batu ni boru na ibo tahu na so ni matto ba tangis ma si batu ni ba ima jatong taringo na kala ni nasarupa tong di rohani mana sarupa di HP gudang dotongan perbedaan na kan ay mo lulus saput naing tuna moding ulus pasamot ulus ni si batu ni ba ujung na merdadi ma baranaki bagay bisa ini na butini alat kamu lebih mana mengerupi pestai sini nih butini manilik saja jalan nih butini tasono mau butini gak bisa ini nih buti dia di pestai butini enggak juga beranak pertanda buruk donina jadi tong iman kan kesalahpahaman atar sungguh lagu sih nak kaning matong ika bulaku itu kesalahpahaman jarang boy kon boy dong tong na borwi kan nggak termasuk sensitif mana sih enak poso kan terus ini ajar-ajaran nama gak bedang jalo mah ulusi sen itu kan tahi bayu di gudang atong nabi noto lebih gudang dona sabinoto jadi mulo jama sunario kuberin jolma gudang dona pamalo-malohon gudang napa jago-jagohon gudang napa garang-garakon napa malo-malohon habis yoto napa jago-jagohon habe dangarong parbinotoan na berbiar don napa garang-garakon lebih berbiar ali ba magarang ayah langsung video mulu susale ngotu sebulah hamme anak kiyo beda emang dari dia goreng to ale atar hama uton atar buhar dohon nate porlak daung mulu istilah sonari seramin nah uton atar seram do uton jadi kuburan perison dang pola berpikir jolma lain betusan kuburan lain betusan kuburan lagi lain betusan kuburan jadi gawe mulu apalagi soni betong halak roro tuh tuh kan bebiar tuh itu soni mah ya mana tuh dulu sono dangi buti tuh ngabornya buti nih jadi arong marong aku dapat gerak kon tapi hubo di mana berbiar do berbiar di mana jadi baru ditungi buat kimia poso martaruin nah si balgar be 50.000 dai martaru mah itu udah kau tuh garang dah orang ni dai orang jual mana itu do gue biar detik baitel di kau tuh modelnya yang kau kabe bunin nak tak pula udah biar tuh sih atuh hani do ngaku ngupung bulu jadi ne bulu mi do ngaku tuh norak dia do jadi gimana ngau tuh berbiar apa garang cerone mana tantangi mana mau inna moro nasi itu tuh doh garang ini mana lama jauh tuh kuburan nah betul mah tuh kuburan dangi buat majosani rihne buat 7.000 kuliah ku 50.000 ini belgar 50.000 lawa tuh kubu center ni mancis nah buti ni lagi lalu tuh buat tuan pasir no ni kuburan no buti ba usakui mula kau tuh 7.000 dangi boko be ai pasiri modal situ tuh doh jual mana garang nah niku nyon ini di mana tuh 50.000 kan ada yang mau bote mana berbiar tuh tantang mana mesti sonari ketian niku harus tuh kebetulan di hutan neberu moding setiap orang yang rupani neberu moding atong kan jadi udokon atong buti gati kita sonari hutan tak kok huliak ku 200.000 mau bote mana berbiar lagi hola di BG si 200.000
di Bagarang-garang. Us. Kebetulan memang tuh kuburan nih jual mana baru mau dimon. Di. Kuliah labang, tangi kuliah tokok bah. Jadi mau haminya netong nejulu ada ngeliru termasuk di tahun. Oh lima marmadar putih. Oh lo. Marmadar Senang ngeli. Jualan di bagaimana tong hepeng si 200.000 on. Wah, hepe atau? Hepeng Hepeng. nang perbiar peanggu selion kok Bagarang. Ibu ni mana mato kokon dibuat do labang. Balami mana tuh tuh diurok. Ikon labak konom muro labangon tu silang nai. Oh lo. Moro lawa so go tu kuburani ko berengok kumarong disi patik pas di silang nai belabangon ule matung lebak silimenci. Ule ko jangi butirang. Udah mata lama. Apa sampai mana kuburan ama kiri mana? Ama kiri Ada sosok berani memang. ala ni biar ala ni si 200.000 angko ko kulebang orang. Hepe atau? HP ditikin alam mga lebak kulebangon ni mana ngamar do ngabiar. Di lebang matong lebangon tu silangon butini. HP dari hutahi madarnay. Dari humada. Dari mamadaray tu silangon ilabang. Tak mati ngabiar sebenarnya. HP ngahi madaray. Dung siru gila bagaimana torhehe mana? HP ngahi dangi yo torhe mana? Ngari tarik biau ina dibuka madaray butini merluju gimana? Ngari tangging biau ina merluju gimana turut jauh. Di jauh tu kan nggak usah pakai bebek 200.000 lagi. Belum lolos di mana bagulian? Aku ubo terus tuh perbiar di mana? Jadi roy mana? Usah mana merluju tu jauh. Ibu niku. Nah, marang nama udah jual me pinang ulo me biari jual me nang arong do abi begu ina bahasa ro nomor begu na ule bakoni nak kaning lebemi tu silemi muruk do begu ni na dikuburani ditarik do ina Ditarik. jera ni si me madaru ngari tanggi ngau ina biji dugilo soni hari tanggi naro kanami itu no itu kyo merokan wadongan ka jota bereng jo Pasti kon. nah eri tanggi ni na si kalaban nak kan bis do center hai matong silong butini ngaro betong madaray dilebang pasapar mate memek iro tong ina roko jama sonarion na ba jago gudang na ba malo pe gudang na ba karang ko pe gudang iro to dang boy tong songon ikon ho do hita di pribadi ta artina bolo parbiar hita basa boleh meile hita me biar molo otore hita dang pola unang meile ba manukun iro to atar songon jama sonari gurak kia do jama non naik ngaber tolak belakang beon mulu na jolo murado pe ber hojol ma mulu sonari dang olo jol me biar di bereng narkotika unangi sapi marsai tonung na sudah di parhatu tu di satu di bereng estasi unang langin di bereng gajah dangkan di mulu na jolo murado pe ber hojol ma alana bahasa iman ni jol ma be wa do be sada lepas 2 hon ba turun dapat temperatura dak sonari boleh na jolo ba gorang na jolo ma dokon ay hami na jolo manggarong do hami samangan gorang na jolo matong madokon jadi ala na si numbosan ni mga langgarong on nilokod do abosan na mga langgarong on idano mo berjulu waling tapi terdabo mak Abi beda itu dua ni betul kan ikut garong do berjulu. Roma itu ni biar ba. Bolo berjoro yang lagi desa garong atau meben. Boh. Kan dangar hubungan nak. Ali biar di. Mersuban ba. Mersuban. Apalagi ba mulo berdega pamatang. Akan berdega pamatang. Mulo dang titipon pangaratingan non. Unang gajang-gajang bain rating ni soban mi. Sohei pusok ni keleng ni lawa belahir kako ina. Biar di ba. Abe masuk nesi asar rapi. Molo tinu dan di jauh. Tinu. Unang tu yang gini. Anu ge panakko. Iya, abe masuk nak udang beda buro. Olo di besi. Anu ge panakko ang gikon. Unang pulau tu na pindah turun. Kan itu naik. Jadi songon na jolo molo marpane jolma. Iyo. Molo marpane jolma. Olo do tinggal tibalan. Di matok tibalan. Atari masih. Di seba. Olo. Di babir na tu ni bayat di babir mak ni ba. Unang tinggal kamu tibalan dah. Mau larang do tinggal tibalan ni nung di seba. Ikut tilahak kamu ina. Habe masuk na di si
Pasar rapi ini Asal bakar ada itu. sonang tinggal. Asonang tinggal do. Ada orang di biar. Mabiar do memang. Biar di betul. Jadi ima perbedaan di jual masonari, do jual mana? Daun jual mana? Jual mana jolo. jual mana jolo, do Jual jual manual. mana? Mulu jual mana jolo. Nah, tak ada peraturan. Habe sonari di zaman sonari betul do. Bisa nama peraturan betul do. Ima berjual mangalanggar. Atarum masalah dari rakyat sini kaning mai. Oma, sono dada sinak kaning makan. Aturannya mana mulai di masa ini mulai 10 ngamang ngambil si Pak Jujur. Oh lo, asa turdinggan. Ngamang ngambil puisi, ngamang ngambil pokal grubi ba. Ai macelas cidoro ani beti kini. Mulu marpa susora. Bapak Jujur. Sono nang dada bereng. Hempo ma. Dingan rokon. Ngabeli be Pur TV. be. Oh nama mangatur. Elas doroha modo. Baru karena molo maju zamannya alih nang salah kita mempergunakan edang aturan na beda dan memakai masih ajar tapi Kalau sono misdi ngom memang. kalau sono misdi ani do sudah ibu abeda tu meri juju maknanya ne lima zaman ikat biar dong anak dihutur Masalah itu Pur TV. Agak video video. ama jadi mari de majita Ijo kita ri perlapo. baju kita ijo to saware de joham ijo Sonda series doang mau tutu na marcirite Bah, ba. ibi horo-horo ah. Ah, manangin-angin daw sedap. Pam panangin lagi. atau mari de joham de dua sonda Mana di mana di. Cuma kita ri perlapo. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. hai malu hidup pina dua marede Mama lagi mau gulam puasa orang diudak kamu na ketua ka kupul ni Ini masuk harwa. Ini tutu. coba ason na borgen nate Gula meta. wah mulat meta Bayar Belum mau mampu pite. ba. Kopi. molon utang mo na kito ibo ay sunanen tu labuya na ada tong nak kaningala ni denai ron memerlujogi bereng jan guru labung arung marmami dena kita Berbeda nak kan. berbeda ini na barang oli ni sirakam iso ko mo na kito No, tete mau berlaku. budak mami dah Kalau belum mami teh.